Kador barsno wa ingdo rengkat ka jingtre lang bar ka Shillong traffic police nadu ka khat santri unai wing kila pen bena pat ba amsha shu ekinu kinu ki kali ban penyeng kulmar haki surok shnong latang haki jaka baladrolan kashnong kala pen benaru banadu mentakas ngi kandon ka jingkrong by parking yaki kali lani ki bike ki baju penyeng haki te ki jaka jang kashnong ki balap kedau leng bakilan bar kashnong kala manaru banum penyeng kali shirinter ka surok shnong haduk ka jingking wa umkra khamtam hakapor menbi kashnong kala manaru balada lap yakinu kinu ki balik persha kashnong kan IT syakaan kashnong kala pentibru baiki baik lani ki lai syaka bakim de ban yeng da kenriang ki haban penyeng bet ban lat na ka jingkhapnya haki surok la manaru bam sha enu nuru ban branyut pathar haki surok shnong badru haki jingking ki ba penya so eka wa indo pat kalau mali menhakani ki bayade bakani ka local verification ini kendo bakti press kita sementara sisi dia ka bayade pada nak ka bahakamiat nyoki nok song kijingi nan ka kijingya be ya irinti jong kini ki kali ki banya ni ki ban pak ni rengkan bahkan sok nam ta kini ki kena school ki biak lumbana ka snong bak ki school ki badan ni lai teli tingi layak kom ka dorba snong ilai kendo ya Deputy Commissioner dulu penai Januari menyiapkan itu hari ini persen yang KK HI au penai March first week teh ke third week yang penai March ila ayah ka jimenjui tambah i pak lembaga ke traffic police bakin ya jurip langi kene ka jingnong jingman hang ni tiklayawan teladon ke correspond city nak post ke jadi kendo EDC nak ke sinong ilai kendo mana kapor but finally ngilala ban yo pat ya kenika permission bangin ya control kan ka community kemong di officer in charge of Lumbing Jiri traffic ka community sadar mo yang ka kan ka community service nam ta ka public interest nam ta ka public interest pada nam ta ka interest yang baro kan kan sok kali kawan ban light lagi ni kijima kijing mensa te hani ka por ya kalian kedua bersong sani bah yang ini syak sipor tekani ketika meski ke bah bila apa beli dokumen ya kan office yang distributional office yang SP traffic kan additional SP bayar ni bukan tinggi bah wilayawan na benta bakti ki press penyerap lem pernah kini hakikat kubor ki bah ki media juga ki visual ki print media te kawai kalau bang ka batai ki lain ki dan artili ni kita ki bangilan ruit ni ki line ki ba marking ke bahe kadi nam taki kali but ki marking ki baret ki de nam taki motorbike ki two wheelers ngimsha ki truck ki bahe ki wan yang ni ngimsha ki bus ki wan yang ni tang haba donkam ki dia permission na kasnong ki sala banwan ra ya ki sala banwan de henrei ya ki bike ru ngimsha bakin penyang dak keryang ki penyang parallel to the road markani ini kami banginnya kamai pisah andai kani kadi baik nam taban pensuk ya kali kawan jadi baik pak nang pisang yang baik pak nabar kam ni dan lain di sekolah bagi memarjan si sejarong ki dan di sekolah bagi kena sekali buan adu kontrol adu puluh nak keleng ki pisang ki thau ki wan pensuk nam ta jadi bat nang ni ka ki tourist taksi ki bon bak ki bayat ki buan syabah ki ni pak bakan num don kanu no ka jing blok ni mereka blok hang ni hawa indok ka blok sedus plus biar ka blok secil soso ka blok se semua ka blok ni pa bahkan long ka renti banyak kan ka besok 6 taki kali 6 taki bayak kejat ki kena skol ki temen ki kro ki di bendon talat baki nyakir ki don kahok baki nyak mbei tang ki ban kari baki nek ka baki mar ki pakat baki mar tinggi dak kerpat baki dak kentu ya baru ki ba wan berpak kali hang ni nado la syai kesengi kat pembajing bed ke ba insap penai additional SP mentai kai bangin net do syai kesengi te kin happen follow by yang taki rules but kawai ke ba don kam tam kolong no overnight parking mangina lap baka jing don ki overnight parking habang ipet lembaga CCTV ki bon bah ki nong tu ki ba 1 minute steng ni tama ko indo ku balai keren ndia ka tablo kum kuwi ki snom ba barjan ki ba lada blok na windo sakut situ setelah hotel bat situ saja bat kapui kapor bagi beri besar sentia ru kinum light ban mi na por sentia sakut lat ke kam ke jam berfai te ka alen ke ketika lenti ke ba don kam ba undi ko por na chua mara ngati ba na ngati ban sini
Ti adi ngom boguran to don ofisa Madam DC. Ti udut hi kam penslam la tho udut. Ti na Madam DC office hi la tho sa SP traffic ban pit ban joint inspection lang bagi traffic jang kalung dingri kata kapor ngiwan di kapor dang dan covid mo kata ngi pendap kam ba kan kloy gin lebet ngilai inspection stu keleng ci na keleng jang ka office jang SP tu ila tho ila ai ka report ka babiang ba kidai bandan ki traffic volunteers banyarap dia ka bantu kulit ke traffic ni pa stong windo nomor ba karon ka school ni depan dia kali gibon nomor kali ka caka kahap sadar traffic tu kiapa ki dia ka pasyarum cedi kahap sadar traffic ka pasyatai kahap sadar ka bahang ni kahap long ni jri ti kiapan mare teng kita ki VIP duties kahap slam no hadin tem kila tho ka report kita ayo bantai Madam DC la ai ka order hi bagi ka dobarshna window kalala ban thung no ki traffic volunteers ban kanti no ti angker pat ki volunteers so ki ba sedang trikam na do la sai kasgi mo la sai kasgi kinlong ki kena ki ba donakor bat ki ba vehicle bagi taxi drivers ta kan bagi nongnya taxi nongnya kali kamlong polai long donakor kanang makan numi kanang no kajing huri-hura lakadan kanang no kajing e pi betuk sing bas dom lagi sim ka food numbers jong ka lungding di traffic in charge pi phone ki kin sawan banyara bi ti kum churu nginum pe tangi ka traffic ko bang baguran ya kajing khoj ru nomor ba kana mi ki singi ba ki bru ki kilalong snap pan khoj pan kesong ka thau ndai ki ton pat ki bru ko ba pinjak nia nada ngilap pun kita kibir ngin kumpang baguran ngin chandor kin sapha achangi bat kadan ka ain kaman pistam iki bat tak leng jongan bat office jongan i ai ka kaman ketika dia ya ka dawas to window bat di traffic volunteers bakin trip ha bat gin don ka papi bat baru ki kam kinyai bet trip ha ngin nyara papi ngin dan lang pi